ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kanyutrap Integrated Territorial Organization Hakaratari Ubanai Risau Arja Arpulai Bali Ajung Tho sa Commentary ka Sarkar Jila ka Bapet ya Katnan An ka Dr. Ampri Lingno ban Pinsngo sa Sarkar Bakade ban Pinbit Thamai no Ekarkom ban Ai Baha Hakapuli ka Puthi Nakamta ki Samlai Bapuli Hakikadan ki Bakham Sejong President Joka Seng Uba Don Bok Dakhar Ulaong Bakatkom ka Jawab RTI ba ka Seng Kalayo Nakatanan ka Puli Puthi Kalapan I Bakamdon kanu Jing Tho Bapnyai Bet ya Renti ya ka Baha Puli Henry Lash Pensong Nongrem na State Reservation Policy Haka Baha kam Baha Jam Kumta ka Senggala kan turu ya ka Sarkar Jila bakadai ban pinben no khnang man lain nagji tengko Ahmad Kaan Kerjaan ka SITO sungkeme nilawan di kom antarin badi minister in charge jongka law badi kunjuki minister ten nakalan ko jumi kajini ko wan tentu jumi mentara si kom antarin kadai halor ka nongrim ba baro khaji piete ba nyebut din ya kan ka bahak pule nan kata ka reservation on educational purposes Hadin bagi lagap thoi ketuka presentation shaka government husna ma aja puar te kiklam shim ajubab te hadin bagi klam ajubab te ngi le no dakbatiet ya kejingkang yang kashari te hadin nang to katuklar yang kashari te katto bat ni benai ru ke government kam jubab te hande ka ngat ka notice te ka content te hadin nang to ka sarkar ke jubab no dakba om ba ye ka educational purposes ki dangya pe kat kum kane kalau leka sting an spule pima ka detek shalong khala tri septopan abja pulai ka bala IDL ke dindo MCS deputy secretary jongka sarkar mekla ka ba sanga nong jori kata ka repetition the hangni la jubamba sir in inviting a reference to the subject cited above I am direct to say that the principle and spirit of reservation policy is extended or apply for admission in the state government educational purpose, including higher and professional studies through conventional practice. They halor bagiyo ikani kishti tingi tho ikani kishti kabani I suggestion chiko government banangni shikman habaye dei bakata ka baha pule jongkini manu pule doktor engineer bakti kiti habaye dei ka baha pule tengila kren ka basai ngila koru ba kakum ka reservation policy namaria ka reservation for educational purpose ka bahapuli claim kan thok tengi na kaleng ka jungi ni smu kya te kat badang don katang yakren kata expert committee ni thos ka government banang ni shakman habe de ba ka bahapule kindai na ban ai de kanjan notification lani ba kendra ha ke cabinet ta ba pasika ordinance ka ban ri banai khnang ba ki badai hok ban yo bandit pule ye kan reservation haka bahapule te jikata kena kalian lo jungi ilaong ba indra so siam benyakran ye kani ban pensmo ba kai ka mangi kwa pa kai ke jing tawa ko jungi te nakalian lo jungi ngila kran betul basha atau ka sarkar ni kamla ban lai ban ra ban snar ke tenta ka kenja polisi habide ka bahapule tengim ban singen salet yang siyang besar sesian takum hadin beliau jubab katkum kanika ajing suggestion niya sarkar jila kalian ko jogi te yong ba ila ajing mur ba ila yakren ba ni don kam miru ba ni kendu ya kita ki expert committee but in si yakren ba menteri lamba ba niru in la nyo ban participate kata long kan ka ajing mur ni ka shong ba ni ngin je shong ta fitting jo masa baninya berkat ladangin ajemut lanin ni majemut te habide ye pat kini ka bahapule ka reservation on educational purposes tengi hapan putin bat ni songkha jiru namar ba lagi ngalai ya pat si ka shari te jagat te ban nangni sikmat pat min pignor ban min putin ru pat ni mai lat
Pek tang bakam dan kata ke polisi notification menekanir kami ketemu kata ke PR jom tu kena pemdeyu nong semula. Jadi nak kapor terai pelai bagi praktis ya kata ke konvensional praktis habe dei bakal hapule pim padi semua penonton kata ke PR. Kandai lo past time. Kani ka reservation ni hapo jela juni long kipat ki debatip bakal long highly illegal. Namar ba claim shimla kuntuk hapo jongka reservation policy 1972 te kai ka ba government de banle ka de ban shna ban kran e ban le ban le halor karne ko policy lom ta ta ko rang man bale chakot ni ye tum ko na mar ni kam phat long an kam phat don kano kano ka kan ja notification lang ko bon am ye ka ba ni nim phat ye kran ta Jika bayar pemerintah ni dan kamu sah bayar ban itu saya katakan reservation educational purposes dah bahkan saya ada kerja notification bentang ni kan baik haba kampat longai kampat deh kampat dan ni tangga jengthok apa sulong be ngai je PPA je ngan tapi tangga tah kata jeng long jeng kata spirit and letter pada di kong antarin halor jong kan ka pilihan perkot lai apa halor kan ka NHM kaba don kan ka mah ka ngan sekolah dia number DHS MCH FW NHM MLHP mah kod MLHP arpo apply kani ka di ka bami hapo website apply tarik na pra ada apply halor kini kisau koi teli ki kerteng jong kini ki banyo ya kata kam hapo ka bi among sekolah the under mentioned candidates are hereby appointed as mid-level health providers on contractual basis to serve at the health and wellness sub-center in the state under the NHM with effect from 1st September 2023 under the following terms and conditions. The following candidates have completed the BSc Nursing Integrated Course, Certificate Course in Community Health for 6 months from a recognized institution. Nilai ekran ikini kilis ni ekran baik hadian bukan ka jujur anonymous mo limba kami ya. Teman ni pun semua bagi orang ini ba halor kini halor kami kena keles kami pak kawai ka post limba ngadonang atau grup coba GSMC ke post champion orang bagi garo kami bah te kami ko kondom kota mau lese ke government ka bakla bagi dam ka special kota ai garo nimka ai ka kota jungki kiru kim de ba ko jungi ai ka pami pa long pangi semua ba ya kan ni ka mi ka government ka lale no dan akan niyo ko jubak na klan health minister kong ba ya kene la put on hold sha but sharing sa pumi ba ya kene kales te habang akali pat ya kene kilis namar ba kila no kato kila khot kerke ya kata ka pat pentung mi kita ki karo namar kene ka MLHP kadang dei ka basin kong ko pami kene ko post but ka ban lech ru shadu shapo Delhi pakan yo recommendation mo ka fan kene ka te hadir ni la ya kran te nakala jo i shong da inspirmi ya result kita different list and different ke pat ki karteng tharai pin sa kamsha da pin do ya kli ni